Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i John toko 20. Ny nitorian'i Jesosy ny amin'ny mpiandrondry sy ny lazany ny tena no mpiandro tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandro ny ondry. Ary izy no voan'ny mpiandro vavahady ary ny ondry ny hain'ny feony. Ary izay ondrony tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entina mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondrony manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahiny fa andosirana satria tsy fantany feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nolazain'i Jesosy taminy nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy mihaino azy ny ondry. Izao ny vavahady, raha izao no idiran'ny olona, dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izao ny mpiandrondry tsara, ny mpiandro tsara manolotra ny aina hamonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, koa raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao ny mpiandro tsara, ary fantatry ny ahy sady fantany aho, dia tahaka ny ahafantarany iray ahy sy ny ahafantarako ny iray. Ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ny ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy. Sady iray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny iray koa ahy, satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny iraiko. Ary nisy fisarana indray tao amin'ny Jiosy noho izany teny izany. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe manana demoni izy ka efa verisaina. Nahoana no mihaino azy ianareo? Ho kosa ny sasany, tsy mba teny demoniaka izany, moa ny demoniaka fa mahay mampahiratra ny mason'ny tsampa. Ny teny nataon'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firaharavona noho ny nanadiovana ny tempoly sy ny nanorehana ny Jiosy azy, nanoherany Jiosy azy ary ny nankanesany tany andafin'ny Jordana. Ary tonga ny andro firaharavona tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo ankianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronona ny Jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no amsalasalanao anay? Raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mihina nareo. Ny asa izay nataoko amin'ny anaran'ny iraiko no manambara ahy. Kanefa ianareo tsy mihina satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko ary izaho mahalala azy. Ary izy manaraka ahy, ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ny iraiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny iray. Izaho sy ny iray dia iray ihany.
Tena kafaty indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny iray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy. Dia Jesosy namaly azy hoe tsy asa tsara ny hitorahanay vato anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalanareo va hoe hoy izao Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no atao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana, moa izay no asian'ny iray ka ny iray no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asany iray koa dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho dia na dia tsy mino ahy aza nareo dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny iray no ato amiko ary izao ao amin'ny iray. Dia nitady hisambotra azy indray ny Jiosy fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany an-dafin'ny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovan'ny Jaona Batisa voalohany ka nitoetra tany izy. Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe Jaona tsy mba nanao famantarana nefa izay rehetra no lazainy amin'ity lehilahy. L'Évangile selon Jean, chapitre 10, le bon berger, au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Jésus à Jérusalem pendant la fête de la dédicace, discours sur ses rapports avec Dieu, nouvelle hostilité de la part des Juifs, départ et séjour dans la Bérée. On célébrait à Jérusalem la fête de dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean... » Das Evangelium nach Johannes Kapitel 10. Im Namen Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür eingeht in der Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Diesen Spruch sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er war, dass er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Mörder, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der Mittling aber, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mittling aber flieht, denn er ist ein Mittling und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und erkenne die meinen und bin bekannt den meinen, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da ward abermals eine Zwietracht unter den Juden über diese Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat den Teufel und ist unsinnig, was höret ihr ihm zu? Die anderen sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann der Teufel auch der blinden Augen auftun? Es ward aber Kirchweihe zu Jerusalem und war Winter. Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele auf? Bist du Christus, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht.
Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid von meinem Schaffen nicht, wie ich euch gesagt habe. Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen: Viel gute Werke habe ich euch erzeigt von meinem Vater, und welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm und sprachen: Um des guten Werks willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und dass du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? So er die Götter nennt, zu welchen das Wort geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, sprecht ihr denn zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Du lästerst Gott? Warum, dass ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubet mir nicht. Tue ich sie aber, glaubet doch den Werken, wollt ihr mir nicht glauben, auf dass ihr erkennet und glaubet, dass der Vater in mir ist und ich bin in ihm. Sie suchten abermals ihn zu greifen, aber er entging ihnen aus ihren Händen und zog ihn wieder jenseits des Jordans an den Ort, da Johannes zuvor getauft hatte, und blieb allda. Und viele kamen zu ihm und sprachen: Johannes tat kein Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und